Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ikaze hano kuri Rwanda Top News, mbibutsa ko mbangiye kubagezaho amakuru agiye aba agezweho. Ngiye guhera hano rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Kardinali Ambongo yagaragaje uruhare rwa Tshisekedi mu kubuza igihugu umutekano. Kardinali Dore Ambonanga uhagarariye Arkidiocese ya Kinshasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasobanuye uruhare rw'ubutegetsi bwa Kinshasa burangajwe imbere na Perezida Tshisekedi buri imbere mu bateje ikibazo kuri ubu abatuye icyo gihugu bakaba aribo bari kwishyura ikiguzi cyayo makosa ya leta. Uyu wihaye Imana amaze iminsi adacanwaka n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi kuri ubu ari kuvuga ko ikosa ryakozwe na leta yahaye intwara abasivili ari ryo rituma kuri ubu igihugu gikomeje kuburamo amahoro. Leta ya Kongo yahaye umugisha urubyiruko rwahoze mu mitwe yitwaje intwari babumbira hamwe mu kiswe Wazalendo. Abo Wazalendo ubutegetsi bwa Tshisekedi bubafata nk'intwari bakabashimagizwa mu bikorwa byabo kugeza ubwo Perezida Tshisekedi ubwe yigeze kuvuga ngo Wazalendo ni intwari barusha n'ingabo za leta imbaraga. Ibi nibyo Kardinali Ambongo afata nk'ikosa rikomeye ryakozwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uyu muyobozi wa Kiliziya Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo unaherutse gusuzugurirwa ku kibuga cy'indege aravuga ibi mu gihe ibintu bikomeje kuba bibi mu mujyi wa Goma. Nko mu ijoro ryo kuwa 18 Mata harabaru byibura abantu bagera kuri 4 biciwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma gusa. Aho muri Goma kandi leta yari iherutse kuhashyira ingamba zirimo ko bibujijwe ko hagira umusirikare cyangwa undi muntu witwaje intwaro uhagaragara mu ruhame afite iyo ntwaro. Ibikorwa by'ubwicanyi bwa hato na hato bikomeza kugaragara muri Kongo byose bikaba bishyirwa mu gisirikare cya leta ndetse no ku nsoresore zo muri Wazalendo, aho akenshi ngo bica uwo bashaka kwambura ibye cyangwa uwo mu bwoko bw'abatutsi. Kugeza ubu leta ya Kongo ntiragaragaza ko yaba iri kwicuza ikosa yakoze ryo guha intwara abasivile ndetse nta na gahunda ihari yo kuzibambura. Ibituma abasesenguzi bemeza ko kurangira kw'ibibazo by'umutekano muke muri iki gihugu ari inzozi mu gihe ubutegetsi butarahinduka. Reka dukomereze amakuru yacu hano mu gihugu cy'u Burundi, aho umugaba mukuru wa FDNB General Prime Niyomugabo yahawe izindi nshingano. Umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Mugabo yagizwe umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe impeta n'imidari. Uyu umuyobozi mukuru w'ingabo z'u Burundi kuri ubu asimbuye kuri uyu mwanya Lieutenant General Godfroid Bizimana uherutse gupfa wari uri kuri uwo mwanya kuva kuri Werurwe umwaka wa 2023. Uyu bita Chancelier des Ordres Nationaux ayobora urwego munsi ya Perezida wa Repubulika ari nawe Grand Chancelier des Ordres Nationaux. Serivisi z'umuyobozi w'uru rwego zishyikiriza Perezida wa Repubulika abakandida ku midari n'impeta by'igihugu akaba ari ubyemeza. Reka nkomeze mbabwira amakuru yo mu gihugu cya Irani, aho Irani yahakanye amakuru yo kugabwaho igitero na Israel. Kuri uyu wa gatanu ibisasu byaturikiye mu mujyi wa Irani, aho amakuru avuga ko ari igitero cya Israel, ariko Tehran yahakanye ayo makuru ndetse igaragaza ko idafite gahunda yo kwihorera. Igisubizo cyasaga naho gishingiye ku gukumira intambara mu karere kose. Igitero gito hamwe n'igisubizo cya Irani byasaga nkaho byagaragaje akamaro k'imbaraga z'abadiplomate barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike intambara yeruye kuva indege zitagira abadereva za Irani na misile byibasiye Israel kuwa gatandatu ushize. Itangazamakuru n'abayobozi bo muri Irani basobanuye iturika rito ryumvikanye, bavuga ko ari ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere byibasiye drone 3 hejuru y'umujyi wa Isfahan muri Irani rwagati. Bavuze ko ibyabaye ari igitero cy'abacengeri aho kuba Israel, bavuga ko atari ngombwa kwihorera. Umwe mu bayobozi bakuru ba Irani yabwiye Reuters ko nta gahunda yo gusubiza Israel kuri iki kibazo. Jonathan Road ukuriye gahunda y'umutekano wo mu burasirazuba bwo hagati mu kigo New African Security yabivuze muri aya magambo bisa nkaho byerekana ko Iran ishaka kugabanya ingaruka z'igitero ndetse wenda no kururutsa urwego ibintu byari bigezeho ihereye hano. Israel ntacyo yavuze ku byabaye, ariko umufasha wayo Washington yemeje iki gitero. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anton Blinken abajijwe ibyerekeye ibi inshuro nyinshi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu Butaliyani, yavuze ko ntacyo yatangaza usibye kuvuga ko Amerika yiyemeje gushyigikira umutekano wa Israel, ariko ko nta ruhare izajya mu bikorwa byo kugaba ibitero. Umwuka mubi hagati ya Israel na Iran mu burasirazuba bwo hagati wakajije umurego mu gihe cy'amezi 6 ashize. Intambara ya Israel na Hamas itangiye muri Gaza bituma abantu batinya ko intambara y'ibanga hagati y'abanzi imaze igihe ishobora kuvamo intambara yeruye. Israel yari yavuze ko izihorera nyuma y'igitero cyo kuwa gatandatu, ari nacyo gitero cya mbere cyagabwe kuri Israel kivuye
kivuye ku butaka bwa Irani kikaba kitarigeze gihitana abantu nyuma y'uko Israel n'abafatanyabikorwa bayo barashe misile na drone amagana byari byoherejwe na Iran. Tehran yagabye icyo gitero mu rwego rwo gusubiza igitero cy'indege cya Israel cyo ku itariki ya mbere Mata cyasenye inyubako iri muri ambasade ya Iran Damas gihitana abasirikare benshi ba Iran barimo n'umujenerali wo ku rwego rwo hejuru. Reka amakuru yacu tuyasoreza hano muri Sudani, aho mu mwaka umwe abaturage bibasiwe n'ibyorezo 11 ndetse abakabaka 400 barwara kolera. Kuri uyu wa kane tariki ya 18 Mata, Minisiteri y'Ubuzima ya Sudani yatangaje ko abantu 391 bapfuye bazize kolera mu gihe cy'umwaka umwe intambara itangiye. Minisitiri w'Ubuzima muri Sudani Haitham Mohamed Ibrahim mu itangazo rigenewe abanyamakuru yavuze ko indwara zigera kuri 11 arizo zimaze kwibasira iki gihugu kuva intambara yatangira. Ni mu gihe iyi minisiteri ivuga ko ikomeje gufata ingamba zo kurwanya izi ndwara, ariko kandi ngo hari imbogamizi z'amikoro yabuze bibakoma mu nkokora ku buryo umubare w'abapfu ukomeje kugenda wiyongera. Kuva intambara yatangira hagati y'ingabo za Sudani SAF n'ingabo z'abatabazi zihuse RSF ku ya 15 Mata, ubuzima bw'igihugu bwarushijeho gukara. Ibyegeranyo biherutse gukorwa n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA bigaragaza ko abantu 14,790 bapfuye, abandi bagera kuri 8,2 bava mu byabo. Ngende Jocelyn Uwizeyimana mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirana amakuru yacu agezweho tugenda tubagezaho.